Dostlar, assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, базар аламы каналынын катталуучулары. Караңыздар, бүгүн Бишкек шаары пригородный мал базарындабыз. Апта күнүнө ишемби 21 январь 2023 жыл пригородный мал базары. Экинчи чыгарылыш, достор. Кой базары тартабыз. Assalamu алейкум. Базар аламы. Достор, мактан кирип баардын бир четтен сурап, номерлерге чейин сурап кетебиз. Чалып сурасаңыздар болот. Буларды алдыңыздарбы? Сатасыздар. Булар токтуларбы, койлорбу? Койлор экен. Канчадан? 14. О, сары 22. 14тен 22. Жакшы. Сиз алдыңыз го да? Aldım brат, soyuşma. Жана бирге келдик экөө. Матиздеч. Yok. Союшка дейт. Канча болду бул? 12 gün oldu. Benim arzan mı, kımbat mı? Oldan da aldım. 12. Жакшы эле. Где-то 25 берип калат. 22-23 yıl beze yakşı olur. Токто экен да? 12 болду дейт, 12. Так, мактан киребиз. О, байке сурады эле. Тартып кетиңиз деп. Assalamu alaikum buradan. Bak, var koz koşkorlar var. Kancadan? Kancadan? 16. 16 min. Kanca var? 17 var. Magazinski bağısı kanca? Düşöz. Söylerse olur ha? İnternetten görürsün internetten. Жақсы. Онда olan қозы қошқырлар. Ең чоң эле ба эки тишта булар, не? Эки сайлек ба? Kozu. Қозылар екен, жақсы. Номер айтасыздар бы? Номер калтырыңыз. 771 900 159. Достор, шаласыздар мына. Болды. Қозы қошқырлар. Бұлар алынды? Қаншадан болды? 12 миңден болды. Еркек ұрғачы? Қошқырлар. 12-ден. Мынаке базарын ше бияқта. Жолды тарттыр ең, базарын шегірейін. Оны сұрайықшы, қанша болды? Қанша болды ака бұл? 12-ге береді. Жоқ, ол. Бияқ ака? 11 min. 11. Ұрғачы екен. 11 min болды дейді. Базарын үшін қалпа. Жақсы көргөз албай қалабыз болчу. Туура түшүнөсүз. Жақсы кой экен. Канча тиш? Канча сурайсыз? Канча? 19 болар. Булар 19. Карачы. Кочкор бул. Канча сурайсыз? 19. 19. O kara kanca var ki? 15 he? Çakkan iki ya bu değişik var ki. Sevimiz eskiler. Kanca kan var ki eski? 6,5. 6,5 tane. Kemi var? 6,5, 5,5. Kemi var da. Kemi var. Dişi beret. Tak. Koşkarlar kançadan ekan? Koçkolları 17,5'den 4 kollar. Maydalar 13,5'den. 13,5, 17,5. Hiç burada hep kollarda. Tiş buz ele be. Yanı var. Жақсы. Январский, февральский. Şöp kança ekan kozlar? 8 mindən deydi. Bozarda düşüp vereriz deydi. Kemi var. 8 min. Tak. Şef ödeye gelmiş. Neler var ekan. Çoğun koylar var ekan. Kança ekan bular?
12-20-27 разный. Sizde kaç aka kozlar? 13. Толпа. Qancha oldu şef? Qancha so'raysiz? Aytmadi bu aka. Hayran qo'y joyiga tura oladi. Aka kozlar. Qancha yigit bu qoz? 18. Urg'achi erkak. Urg'achi. To'xta 18 ming deydi. Qo'zi. Şef, assalomu alaykum. Qancha şef? 25 dan. Qancha oyliklar bu? 8-9 oy. Bir dörteng urg'achi bu? 8-9 oyliklar. 25. Şef, qancha so'raysiz? 20'dan 35'te 65. Ol 20'dan. Qo'zi qo'shqar. Bu urg'achi erkak. Bu qancha bu? To'xtalar. Qo'zi o'xshaydi. Bu qancha tish oldu bu? 2 yaş. 2 yaş. Qancha bu? 35. 60'lar qaysi? Qo'chqar 60 deydi. Tak, yaxti kerak. Mana ichiga kirib. Daha bir korkmaydı olgan mı? Yaktan daha kirib. Verona sancaga 15. Ablar çarva qo'ylar. Qanchaga beradi? 9 dana. Yosh 15 9. O qo'zi qancha ekan? 6,5. Yaxshi. Так, bu yerda afganskiylar turibdi. Afganskiy paroda. Qo'ylar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qamaysiz aka? Yaxshisiz? Tak, bularning parodasi afgan. Afganlar ikinci tut qo'ylar. Bu yerda tug'an ikkinchisi ichindagi Boz. to'rtta o'tang bo'z. Echki Yaxshi. 6 kişiye ketib boradi. 4 ishdan 6 ishga ketadi. Qanchadan so'rayotasiz bahos? 230 ming odam. To'rtta 230 ming. Krugoy, jon bo'lib sotmaysiz. Yok çok öyle. Çok uzatası. Ha, to'rtta 230 ming. Bozor alamı. Yaxshi. Dag'i bormi yo'qmi bunday qo'ylar? To'rtta o'li ha. Ma'qul. Jo'sh sotamiz. Bu yerda qo'ylarni qaramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bu qo'z. Qancha so'raysiz? 25 dan. Qanchalik qo'zlar bu? 7 aylık. Bu 7 oylik. Bu 2 tish. 25 dan so'radi. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz bularga, qo'ylarga? Yo'q, qo'chqor bular. Yok matka. Matka 3 o'tang ha. Qo'chqorda ekanda. Tak, bular paroda. Arada araşanda. Arasan liniyachi. Qaysisi? Dinlen men ayta albayım. Ayta olmaysa? Kalkçı ol boyun. Oldu tur aytasiz. Nega? Yok Tak. dinle var bunlar. Bularning bo'ylari qancha ekan? 80 dan jo'g'ori. 90 ha. Quloqlaridan o 20 chiqadi bular. O 20 dan jo'g'ori ekan shu. İkincisini mi saydı? Bu törtüsünü mi saydı? 4 diş. Bo'z bu bular. Boz. Yaxshi, qancha so'radasiz? Üçünü 200 lira var. Uchoni 200. 60, 40, 100. Bozor baho berdi. Verelim. Berilgan shu yerda. Yaxshi buni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onda o 100 ming deydi ekan. Onsi yaxshi ekanda. Yaxshi ekanda. Ben bir iki tane oynayıp yürüme.
Bunday bağlar dostlar. Bu yerde daha oturuptuk. Şef koylar kancadan koylar. 55'ten. Dişleri qanday? 3 yaşları var. Boğaz bu kaçılık mı? Жүрді қошқар менен. Бооздар а? Жакшы. Базар баа берди. Беришип аттар. Аркандай а? Дагы барбы жокпу сатылып? Сатыкта жок. Башка жок а? Номер сурайын дегем. Так, 0500. Ага. 80 11 22. Достор чаласыздар мына. Arasan matkalar gerek olsa onda olmaz. Так, жакшатыңыз. Аяктан не бар екен? Assalamu alaykum. Qo'zi qo'chqorlar o'sha. Qo'zi qo'chqorlar. Urg'achi. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'chqorlar a? Qanchadan bular? 35'ten. 35'ten. Qancha oyliqlar? 8 ayga ketadi. 8 oyga ketdi ata o'sha. Bugün qo'zi qo'chqorlar dostlar. 35'ten. Bağı verdi verilekti. Жаңыле келdik. Жаңыле келдіңіздер а? Жақсы. Şunday bağlar. Ақылдар сатыңыз. Alındı o şef. Қаншадан? 30'dan. Отборный екен да бірдей. Американ салам. Бірдей отборный. Qo'chqorlar keldi. Echkilar qancha ekan? 6. Uloqlari mana 6,5 da. Tak, ketdik. Mayaqchaga cho'zi. Bunday yoqa. Neler bor ekan? Meranos. Tüyüm geldi. Bakışlar. Tüylen. Pazarga yeni düşürdü. Qo'zi qancha ekan baka? Qo'zi satılmaydi. İyi. Enesi kimisi? Qancha? Qo'zi bu qo'y. Ko'koy 27 ha? Qo'yga qanchachi? Qo'y 5-chi tutda deymiz. 5-chi tutda 27 dik. Assalomu alaykum. Bu qo'zli qo'y qancha ekan? 22. 22. Egiz qo'zi. Egiz qo'zisimi ha? 3 bosh bo'lib qoldi shunda. Yaxshi. 22 dik. Tak, ular to'qtilar o'sha. Qancha ekan? 25. Siz qancha so'raysiz aka qo'ylarga? Bo'z qo'ylar. 24. Assalomu alaykum. Aka qo'zisimi. Qaysi qo'y ekan bu? Tak, bunun iyisi yo'q. Pazarlık. Kozlar qancha bular? 4'ü optum 55. Qo'zi qo'chqorlar ekan. Cho'ng qo'chqor turadi. Qo'chqor qancha deydi? Qancha? İçkeri girip ketdi. Esi yo'q bu. Gigant ekan, gigant. Bu kozlu qo'ylar qanchadan? Esi yo'q. Qancha şef bular? 40'dan sonra atam, bunusunu 30 sonra atam. Bu qancha tish? 4 tish. Qo'y bu? Qo'y. Yo'q, qo'chqor bu. Qo'y. Qo'y. 4 tish. Bo'z emas. Ya bunusunu ayta olmaymış hep.
Айта албайсыз, а? Эми Оңдолгон кочкор жүргөн дейт. Эми семиз мал серовна качатпы? Гигант экен. Базар баа бердиби? Берди. Берди. Канча болду? 30 берди, бергеним жок. 40 сурап атасыз. 35ке токтойт экен да. Эми Алланын буйругу. Жакшы. Дагы барбы, жокпу саткылык? Саткылык барбы үйдө? Жок пока. Башка жок, а? Булар эле о. Макул, жакшы сатыңыз. Базар ааламы? Канча болду шеф? 10. 10? 9'a berem 9'a. 9'a берем дейт байке. Жакшы. 10. Так. О, боз экен, а? Канча бул? 30 да. 30. Козуча? 16 да. 16. Эркек ургачы? Ургачы. Ургач. 30, 16. Siz qancha so'raysiz? 25. Urg'achi? Qo'chqormi? 25 ming deydilar. Mana qo'zi. Qancha ekan? 13,5 so'radi. 13,5. Bu qancha oylik? 3 oylik qo'zi qo'chqor. Ayzi geyci. Gece emas, bozor a'lomi deydi. Kosmen. 18. Bul to'qticha. Bu toqti 25 turatan bu urg'achi bu. Urg'achi 25. 25 turatan. Echki urg'achini. Urg'achilar da qanchalar? 13. Urg'achilar 13. 13 ming. Qanchasi? Bozor ichiga kirdik. Onlaydan qo'y bozorning ichine. Tak. Kozulu qo'ylar. Assalomu alaykum. Qanaqa? Qachatqa bor. Qanchaga saf bor? Ha? 80 oyda. Assalomu alaykum. 80 dan yuqori. Tak, bu tishi qanday ekan? Gigant. Aldingizmi? 60 bu. 6 tish. Tak, bo'yi liniyasi qanday? Liniyasini tartmizbeyim boyu. Qo'zi ketdi kimdik? Ben ayda qo'ychal qo'zim. Ben ayda qo'ych. Hamma qo'ychal qo'zim. Qo'zi adashib ketdi, beri kele. Beri. Tak, bu qo'chqor burg'achi. Avul birolik qarmab ket. Mundayla qo'ch ko'rding. Yaxshi. Bu yoqda sizga qaraymi? Bu boshqa ekan bu yoq. Maka, arasanda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Şefter qandaysizlar? Qozlarda reglaman qanchada? Aytingizchi bularda. Bular 15 mingdan. Eski kuruz olgan bo'lsa 15 mingdan beramiz. 15 dan. Arzonmi? Qo'chqor 100 lirada. O qo'chqorga 100. Bu tish buzilak bu. Buzilak. Buzilak, ha? Oda erkak qo'ydi. Yo'q, urg'achi. Allah urg'ach. Bu yerda qancha bor sen? Bu yerda 10 bosh shunday. 10 bosh, ha? Bular qanchadan? 15 dan bor. Nomer aytasizmi? Nomer 0500 bilan 0500 82 84 64. 82 84 64. Adım Murat. Murat Bayke. Qaqta turadi bu qo'ylar? Чийскийде turadi. Nижний Чуйск. Любой малда çalıyor. Çalaslar. O, Assalom. Yaxshi dostlar çalaslar şu nomerga. Baylangan qo'ydi. Seni ko'p ko'raman. Ha, Baylangan ko'ryapti. yaxshi. Baylangan qo'ylar. Kozulu da var ekan arasında. Sen bor, qo'zing o'tib aytadi, 16 jardan so'rab atadi. Var boz emasmi? Yo'q, qisir, bari qisir. Bari qisir, ha? Mana bu bolani ko'rsatib qo'ydim, nomerini aytadi. Qanchadan so'raysizlar endi?
18'den сұрап атамыз. Magazinskiy бағасы Магазин бола тұрған 17. 17 мың сом сөз ара. Анда Кем бар? Кем Қанша бар? баш жақта? 10 баш. 10 баш. Жақсы. Бұл примерно қанша ет береді енді байланған болса? 45. Aldı 45 береді. Алды 45. Минимальный 30 береді. 30 береді. Жақсы, минимальный 30 береді дейді. Номер қалдырасыз ба енді? Жоқ, мазында бар. Жақсы. Жақсы сатыңыздар. Алынды ма? Сатыла. Так. İşte айтқо. Так, ол қойдың телефон номері. Қойдың есін деген 778 455 405. О, қосымен, а? Так, о, қанша сұрасыздар ма? Астық емесі ба? Boğazdan geldim. Қошқырда еген ба? Суретке тартып қойды. Қанша oldu қошқыр? Айтпайды. Так, дальше кеттік. Күн суық. Күн суық. Қошқыр қанша екен бұл? 70. 70 mi? Так, liniyası қандай? 80'din ne öğresi? Senin ne öresi? Paroda araşan. 70 bin. Қанша тиш? 4 diş canı saydı. 4 тиш жаңа сайды. Базар ба берді? Pazarın etçiler sıraladı. Etçiler sıraydı. Koyalım dedi. Bu koylar size қарайды. Yok. Çok ayakta git konu. Жақсы. 4 тиш. Бұлар кімдік? Қанша да оттым? 21. Бардың ейіс. 17. Çoğun kendi. 17'ne. Kuru gol. Tak. Tekke qancha ekan? 15. 15. Uloqlarda turgan ekan. Sassiq ekan. Qancha oldu bu? 45 sıra adam dedi. Qanday deysiz? Lisa. Yani uyga qulta qo'ygan. Так. Bozor ayaqda bor. Anaqtarda tarda albaysың ғой. Qo'y ko'p. Dağlar arqanda. Rasi. Bu qozun sıraqçı. Qozu qancha ekan? 17 sotun okun. Ikkovini 17. Ikkovini 17. Bunaki qo'ylar. Çay. Kısır videonu ayaqlayız.